mun rang atanga INP Mizo channel ngai thathin tu zong te inza in chibai kan bu ka cheu September ni somni le paruk thotan ni ania indam tlan theu kan be se Myanmar lam kan soima in Russia military mobilization wanga buaina kal zel kanan soi lokange World War II nuwa Russia rama military malak na lian le soihlo ber ni turin President Vladimir Putin chuan sipai noi thum lak na tur thu pe ka chua mitam tak chu hlavin Russia an chua san ani Ukraine in do na tel tur bik liu levalak chu ni lo se sipai atang du hi an tam via vinarin oma amaro chu Westral thuam ma chon tura Ukraine rama in do na han be chu aphur khan lo ve bok e mani Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan military background le skill nei te chau sipaya tang tura kau an niang atina a reserve fa po ni lo civilian an kau tanual maya reserve fa zinga po zun thlum nei te damdoya in en kol ngai reng te po an kau ta thova hemi chung changa hian September ni somni le panga nimin khan Moscow Parliament senior member pani chuan mi pui o ngai thak sakin anlung oi lo na tia malak pui antum ta a heng lawmakers pani te hi Putin thian nai ani nge Valentina Matviyenko chairwoman Russia Upper House Federation Council ami chuan indona kal turatlak lo mi enge mozat ko anni tia riat thua soya mi risel lo le chak lo te indona hantir mai chu thil pom har satakani thu soin hetianga protest an nei te po hi o mati thua soi Russia regional governor nena lekha ziaka hetianga du sipaya ko lui hi dan za lo na nia ti sual nei lova dik taka kalpui turin governor cha ti suala om chuan amo phurna ni tur thu a hril ngal bok Vyacheslav Volodin Speaker of the State Duma Russia lower chamber point complain tam taka don thule diglo taka thil kalpui chu angai mo thu telegrama aposa ti suala lo om to chuan ti dikngal mai turani thunei tu tenan mo phurna an riat vek kadu ati Putin a thupek angkhan mobilization campaign hian sipai noi thum ko antuma amaro chu report ranga landanin noi som makta duai khatlai la kan tum reng zok heloni sipai tong kam chuan mimal sipai atang tura ko te hna draft an chua thina mimal du thlan na tel lova ko lui te chu conscript antiboka Russian official te chuan an du hna draft an chua huai takin an conscript mia mai ni inan soi protest rally nei wangin mi sang ni chuang man an ni le to a man tok te hi draft an chua zel boka adu lo te chu kum som pangatang tur hrem thei an ni bok Russian force te hi tundin muna achak lo zo ka ngai an ni ta a achak lo te pui tura indo na kal hi thilphur om tak chu ni lo ve chiang e mani Russia rama hian international flight ticket return ticket tel mi lovin booking atam view ninan soi boka ticket manasang chakle ni Russia tanga international airport nai ber flight ticket man chu US dollar sanga akai to a Finland Georgia Mongolia le Armenia ramakal antam to hle Russia rama Google azon lo ber chu ban ti itlia dan ani mau mai Putinan du sipaya kau thei tia thupe ka chu anu khan Russian mi pa tam tak chuan lam siam turan zonga eng ma natna nei lo tan chuan kadam lo ka chumi khamia na tia dot han soi mai kha a thei don lova chu wangin kau anni ma ngeya dam lo na engemo natna engemo tak an nei anga yani Russian Defense Ministry and draft a chua to chuan darkar li chung ngeya an thom no an peka an chung te an mang tha angai dona an kal ngal mai turani kawan ni to chuan mani in ti na temo in hliam na hune mo po kha a om to don lova chu wangin ko ani ma ngeya loin ti na temo mani lo in hliam mo kha angai ta a Google how to break an arm at home mania ban ti tlia dan ti chu
Russia rama Google zon lo ber ani phata ni a pui lo ve khop mai Ukraine in do na nuclear manglo turin Biden a chuan Putin a warning a pe President Biden a spokesperson Jake Sullivan an thotan nia soidan chuan Ukraine in do na nuclear ral thuam a mangani ngat chuan chumi na ngong na satak chu Putin a hian a tur ve khopang Biden a chuan a tiani tin Sullivan chuan ABC News a This Week program a thu sein Russian President Putin an nuclear mang tura order a chua vai chuan Biden sarkar hian rang takin a bei ve nga lang ti hi US how tu te hian Russian thu nei tu te an thil chiang tok to ani atibok nuclear an man chuan engtin nge kan ti ang ti chiang taka an hriat awangin hemi chungchanga hian Russia nen a thana anin biak to don lo thu Sullivan chuan a soibok karkalta lama khan Putin chuan nuclear ati deuh chen mai khania hei hi US po hen a hlau thong deuh to po ni mai thei ti hian an vo ve ta tak tak ani Chin state Falam township a tuphei khobula kem nei om sual sipai te chuan tuphei kho chunga kal an tum lai takin nimin September ni som ni le pangat lai dar nga vel khan CNO CNDF 10 an lo ka pa an ni hi tuphei kho chunga an lo om sa ni in then khat chuan an soi sipai pakhat an kap hlumani Chin state chimlam matupi khopuya an township district office le ngalai kho inkara nimin tuk dar riat le chan ve atanga dar som pakhat thleng khan matupi CDF te le sual sipai te anin kapa sual sipai pali an thia midang pariatin hliam an tur bok matupi CDF lamatangin mipui sipai pakhatin hliam na taka tur ni in CDF lam chuan an soi tin September ni som ni le paruk tukin khan matupi le ha kha inkar phanai le ngalai inkara indona chuak le boka helama civilian mi sang zanga zet anral tlan le ni phanai le ngalai inkara hian akha tokin indona a chuak ve de ureng mai phanai khuwa hian mi zakua vel an chenga ngalai khuwa mi zaruk vel an om boka chung ho chu tukin khan sahim na zongin an tlan le tahlom nimin pia September ni som ni le pali khan helama hian indona alo chuak to bok sipai thu nei na pong lak nu hian Chin state lama thingtlang kho za thum vel hi chu anral tlan deuh vek to ani bermaya UNOCHA in September ni nga a data ti chua chuan Chin state a hian ral tlan mani in tlan san hi mi sing ri chuang an om ati September ni som ni le panga nimin tlai dar li vel khan kalimeu khopui meu hla venga chua lama tanga tlak lamzo kongpui tunga sipai motor panga kal mek chu kale PDF ten an lo ka pa motor pakhat chu bompu ka wangin a ding tangei maya indona te naw deu a chuak zui PDF lam an him nia soyani a sipai lam hi thian oman ringa chiang takin an soi thei bik lo sipai motor ke som pani nei chi anrason thiar vel tu motor paruk chu sakain khopuya tanga mongyua lampana an kalmek lain min mu township a guipin to le kin yua kho inkara CSDOM le an thian PDF pol sang sangin an lo lambuna an lambun hun hi nimin chhun lai vel som pani le minute som ni vel khani motor beina an siam bom soman manga motor pakhat chu ache soprop vek ni in an soi hemetum hian sipai thi an omle omlo tarlan anilova sual sipai ho tan pui tura sipai dang kalbel le tepo PDF lam chuan lo be le in chumitum chuan sipai pani an kap hlum le ti an soyani midang panga in hliam an tur bok ni in CDSOM chuan an soi sual sipai pathum chu nungin an man zeta mase an hliam tur levin an thi ve ngal mai ni in an soi bok voin chun khan helama sipai thi hi pasari ni in an soi le boka chu thun nung ania adik tura nga yang Sakain region Wedlet township a sual sipai tepo nimin khan hla to khua tangin yuata chi kholama ral thuam len le silai kap chungin an kala chung ho chu PDF ten drawn in an bom ral thuam lama du anga anin dai lo wangin hetiang zong hian ma an la le ni
wedle township a yuata chi khuwa hian nimina sipayan lu thuta ral thuam lian an ka awangin mi panga lain hliam an lo tuar ni in RFA chuan voin khan report adonga chen na in ni akang ral atibok kan hnung September ni somni le panghi khan wedle township a hian sipai motor pahnih lambun ani a sual sipai som panga lai an lo thito ani voin September ni somni le paruk khan tamu atanga kalimeu lampana kal chuak sipai thuang thum an oma chung ho chuan tamu khopui dai pon lam dewa denko petrol pump bula thang boya in le abula dor te pakhatan hal tin heng sipai ho hnunga hian India ramatanga an chok lu tak ral thuam chi rang phur motor ke som pani nei chi pathum light truck pali sipai motor pathum an chuak le bok don nia soyani a tuna hi chuan an chuak to nge inarin ta se township a chen na in zat chuang akang ral September ni somni le pali chhun khan sual sipai ten luta inna khuwa halin inzale somli le pariat zinga inzale somni le panga akang rala an khomi mundanga insa sengten September ni somni le panga nizan khan thil omdan an ve en thli thlaya inza chuang alo kang ral vekti an heta ni an khomi mi zaruk vel chuan tlan hloma hetia an chen na in berakan zo ta ka wang hian han hon le mai na tur pon nei to hlom lo ania an lai na tom hlom hle September ni somni le palia tang khan in na khuate te sa le ngapio to khuate kha an hal tan khania kan news masa khan kan soito ni in kan thria te sa le ngapio to kho chan chin phei hi chu tun thleng hian chiang tak poin an la soi hlei theilo heng kho thuma tang hian mi sang riat vel an ral tan me kani Makui region pau township pa chiat su ain khuwa chu September ni somni le paruk tukindar sari vel khan sual sipai ten an hal vele bok khomi puite po anral tlan na sa hle ni in we live miaing pol ten voin khan an soi September ni somni le panga nimin khan sual sipai te chu miaing township tlak lamatangin pau township lam hian luta a tukin khan khuan hal tangalani khonwar tui khur omna ani awangin a khuwa hi atelem lova ineng zat nge kangral tiero an la soi chiang theilo September ni somni le panga ni zandar somvel khan rengun khopui mengla dong township a motor anin suwa sipai pathuman thi ni nan soya midang parukin hliaman tuar motor pakhat hijack chu sipai lal teng hana khal ni in tukin lam khan an soi Kareni National Defence Force KNDF laminan soidan chuan September ni kuwa atanga ni som panga inkar khan sual sipayan dauna dimosu local PDF member pali anthito anti KNDF mi pui sipai tele sual sipai te hi voizale somngale paruk anin kap to a mi pui sipai somthum le panga in ramtan nun an hlan to tun hnai September ni kuwa atanga ni som panga inkar Indona boral ta mi pali an om le poka chung ho nen chuan KNDF hian mi pui sipai somthum le pakwa achan to ani heng thi te jinga tamjok hi chu silaya ka fu ai ma in ral thuam lian siper le thona tanga boman thak ti vela thi an ni hlom ni in KNDF spokesperson Captain Ball chuan a soi anin ka chanchin sipayan thi dan te po kha a hun lain kan thei ang kan soya hetia KNDF lamin an member thita te an soila hian sipai lam chuan soyan nei ve mi lova indona mola thil khleng chanchin ngai ventu ten an soidan chuan dimosu township huam chunga chau hian sual sipai zathuma tanga zanga inkar vel hi chu an thito tura an ngai karen ni lama hian nikum sang ni le som ni le pakhat me khalai hol vela tang khan sual sipai an kap tan khania tun thleng hian indona wangaral tlan hi nuai ni chuang an om to a chu an state population atanga chutin azat ve deuh thoni mani September ni riat khan mobile lama indona anasale hle khania sual sipai ten chen na in zat chuang an kap chele ni kha ramchung muntina sual sipai thian tam sot hlea an la rem thei bik lova
mi no hlana chuan tuna sipai pensioner te po hi chhor tangkai dan tur ngai tu in an mani puala security force dina police te nei na ma latlang turin August ni som pariat lam khan order lo chua dai to ni in voin khan an soibok Rakhine State chau do township nagara khora le lama sual sipai ten nizandar som pakhat vela tang khan ral thuam lian an kap na samaya chung zinga pakhat chuan nagara kho a chen na in a den fu awangin kum sari mi no pang pakhat aborala mipa puitling pakhatin hliam atuar bok no pang hi voin khan an vui liam nia soyani nagara kho a hian mani September ni somni khan ral thuam lian voi ni atlato boka chumetum chuan mi pali in hliam an lo tuar to helama hian indona chu soya chia lova chuti chung chuan akha tokin sual sipai te hian ral thuam lian an kap le thina azia lo thei khop mai buti tong tam chi pa guda pin kholama po nizandar sari vel khan anin kap na sa a anin ka na bul naya sa kha sa som panga na le battalion zangale somngale pakhat na lama tangin ral thuam lian an kap na samaya chuwangin le lama hian thian ve inarin chiang takin an chanchin ala soi thei lo deu helama po hian ral tlan sang ni vel an le to ni voin September ni som ni le parukhan min pia lama thlo na le lui pui lama tangin sual sipai ten man nor na sale hle ni nan soi le boka himna zonga tlan te tomna buddhist pui thiam te chen na in te po ral thuam lian in a deng fu le zela chuwangin no pang pakhat telin mi pathumin hliam an tuar ni in an soya puitling pani hliam tuar zinga pakhat hi chu naw keng mek ani nge lam chuan sipai long pakhat an kap cheto phot nia soyani September ni somni le panga nimin khan ramchung mun ranga sual sipai somruk an thi ni in khitet media chuan sui khati zong kha tuntuma Myanmar lam chanchin langsar zual kanan soi thei chu ni a ngai khatu zong te in chunga kan lo me